sanibona emakhaya. Ngiyabingelela. Ngibingelela nangu Mr Friday la uthisha wethu. Akuvumelekile ukuthi ngathi indoda enhle bafethu. Ngiyangixolela. Kodwa uthisha wethu yena oright. Igama uProsperity wakambuyazi. Nkosi yami angazi nje singaqala kuphi. Sengakhuluma usuku lonke. Kodwa nje engingakusho nami ngibe nothando lo music kusukela ngibe mncane ngizoqala nje ngiqale kancane emuva ngithi ukuhlela kusukela nje ngimncane because umuntu ukhulele nasesontweni hayi ngobe seyinika nje manje ke sekungazuthi akasonto hayi siyakholwa ngaphakathi bafethu kusenjalo namanje yikho nje ukuthi khona ezinye izinto indlela kumele ubukeke ngayo okunye kwezinto esesiyifundile la esikoleni ukuthi ngisho ngabe kuthiwa ngiyikholwa ngisho ngabe kuthiwa kuhamba kanjani kodwa igcina ngosuku fanele ngibukeke njengalendlela le empilo engifuna ukuyiphila yabo nothi ukuthi mhlawumbe mase ngibonakala nezibhloko selingaphansi kwezinqe sengusikhotheni impilo Nkosi yami esiphilayo esivumelayo ukuthi senza kanjalo ngoba sengishilo ukukhula isikhathi esiningi ngikhule endaweni yaseshowe bekuwumuntu nje ngaba nenhlahla ngahlangana nomngani igama lakhe uPlano wamhlongo owangifaka ku music and unfortunately ke washiya emhlabeni, may his soul rest in peace. Okuyena umuntu wangintroduce kakhulu ku music. And then ngamuva ngathola sengingapha ngasoLundi. Ngitheme ngifika la oLundi bafike bangitshela ukuthi khona indawo kuthiwa iSendonce. Hawu ngoba nami ke ngaba nenhlahla ukuthi ngilo umuntu bethi ngikuthanda umusic kwasho ukuthi ayikho indawo lapho bengingakwenza khona yabo. So bathi abantu bengitshela ngeNdonsa hawu yimi nami lona ngithola isiqemeza sami ngeze Ndonsa. Bengifika ngafika ngathola nangu Mr Thelezi because sabonana nje from usuku lama interviews awu sabonana ngathola ukuthi hayi umuntu oright sakhuluma nje into yaphambili yabo akangithathanga nje ukuthi mina senginolwazi wena awunalo ulwazi so manje fanele mina mhlawumbe kube ukuthi sengiyamlandela useyiphatha njengeseleb hayi wenza nje njengomuntu ophilayo. After lokho savumelana nazo zonke izinto zokuthi eclassini soyiphatha kanjani nani safika esikoleni kwenzeka njengoba futhi sasithembisiwe yabo nje manje mina ngangizele i-basic music because i-business side bengingayazi yo music nje ngangazi ukuthi fanele ngingene e-studio umuntu enza ingoma ngaba nenhlahla ukuthi bese nginayo ulwazi oluncane lokuregister nani kodwa belingaphelele. Ngafika la ekhaya ngafundiswa ukuthi umusic uqalaphi ku-major scale because igcina ngosuku akusiza ukuthi mina ngihambe ngiyocula ngiqabalase ngazi ukuthi yabo ngenzani ekugcineni. And okunye engicela uemphasize ngiyacela ukuthi abantu abasemakhaya nize Nkosi yami eNdonsa sizofunda because igcina ngosuku kubhlungu ukuthi ube netalent because asisho ukuthi uze esikoleni ngoba italent ungenalo kodwa ukuzofunda. Kubhlungu ukuthi sithi ade sikubona kumnandi sidlala ingoma zakho uyaphumelela emva kwalokho ku social media sahlangana nawe futhi uyakhala yabo because igcina ngosuku abantu bayakwazi ukucula bayakwazi futhi kumele wenzeni kodwa abazi ukuthi ibusiness lo music lihamba kanjani yabo. Because igcina ngosuku uma usukhala sekuzomela sikudonate nakhona mase donate futhi still ibusiness awuka understand imali vele uzoyimosha uthemba ukuthi vele umphakathi uzobuya ukubuyele kuwena. Kanti ukube sonke siya esikoleni ngabe understand uyazi ukuthi kudinga ukuthi uregister ingoma nengoma yakho kumele uyinotify even ingoma engakaphumi because manje igcina ngosuku awukwazi ukuthi uzothi ufuna ukuphusha umusic usungaphandle uzokwenza kanjani lokho. Khipha umusic unotify uSamro umusic ungakaphumi uyanotify ufaka umusic wakho muqeda lapho uzokwazi ukukhipha ama post i-roll out towards ingoma yakho iphuma nini iphuma vele ama numbers asazonyuka because sesiyilindele nathi kodwa muzolindela ukuthi uzoqala e-studio khipha ingoma i-release eqala kuyima uzositshela ngayo uthi thina soyilayela nini ususitshelile ngayo ukuthi sikhona sizomela manje siqale soyilalela kanti ingcono bo siyazi nje ngoFriday sonke silindile sivive ngedata sicele nokuconnectisa uma ukuthi kanjani sifuna ukuzwa wena yabo ezinye izinto ezisizayo ngesikole njengamanje mina ngingaba yiniga ukuthi mhlawumbe ngiyithandela i-hip hop nani kodwa njengamanje umuntu wenza i-jazz standard ngenxa yesikole unganginikeza iscore ngikufundele iscore ngikudlalele enye into Nkosi yami hayi nalana uMr usengifakile impela hayi siqhafaza impela futhi ngelinye ilanga ngithola ngisho ngisemva kwama worship ngithi kodwa nje hayi kodwa Nkosi yami ngiyaxolisa ngiqabanga lapho ngengilonge etendeni Nkosi yami kwi-jazz ungangithola ke hawu ngenza noma yini imnandi futhi
umuntu ukhule kakhulu nkosiyami ngomusic akukhona ukuthi ilokhu esikuzwayo nje kuphela because abantu abaningi umusic bathatha ngokuthi bezwe ingoma sekudlala ingoma njengamanje i-major scale isiza ukuthi ngisho iChina lingafika la lingasikhulumi ngisho isingisi ngisho isiZulu lifike linginikeze nje iphepha elibhaliwe nje ngokomusic ngalidlala leyo ngoma leyo njengoba injalo leyifunayo niyabona ukuthi abathi isikole siza kanjani akudingi ukuthi uze uyofunda isiChina ufunda isibhunu ngokomusic umusic universal language siyakwazi ukuconnecta ngawo bese kuthi ke mina nkosiyami as an artist njengamanje engingathi nje ngishoda ngakho cause mengathi ngishoda ngemali sonke sishoda ngemali yabo akukhona ukuba wise ukuthi ngathi ngishoda ngemali mina ngishoda ngabantu i-team esosebenzisana nayo esoba negoal eyi1 esaziyo ukuthi uma ngene 10 rand asithatha u10 rand siyoudla kodwa siyawuthatha le 10 rand lona siya investa ekuthenini sikhule thina ezabantu because igcina ngosuku mina as a musician ngiyamdinga umuntu o director wama video anginayo and naye okhona akanawo ama-means ukuthi azenzele into zakhe so mengase kuthiwa siyasuka sonke singamaciko njengala nje endonsa khona abantu abenza i-performing art khona abaculayo khona abadwebayo khona aba-actayo khona nje kahle kahle amaciko sihlangane sonke if only nje sizokwazi ukuthi sihlangane singamaciko senze into eyodwa singaphumelela nothi ukuthi ngibheke ukuthi hayi mina ngoba ngu-ghost fanele ngiphumelele ngedwa omunye umuntu so mhlawumbe njengamanje impumelelo yami ilele ukuthi fanele ngisebenzisane noMr Buthelezi uma mina ngifuna ukuba inkomedla yedwa kuzokwenzakalani yabo nanokuthi ke nami Nkosi yami nginaso isifiso sokuthi ngigive back kwi-community not necessarily ukuthi mhlawumbe ngize ngivule isikole ke kodwa ngizowanikezela abantu ama-lessons nje ama-free lessons because igcina ngosuku i-youth yethu sokuthi umuntu ngisho nalo i-talent kodwa manje ngenxa yokuthi i-background lendawo esisuka kuzona asikho exposed ey'ntweni ey-right ugcina usuthola ususempilweni e-wrong ngenxa yokuthi ibingekho into ubungayenza because sinesikhathi esiningi ezandleni so abantu abazi begcine benzeni ekugcineni ingakho abanye begcina sebengene ey'dakamizweni benza yonke izinto uthola ukuthi umuntu bekushoda mina ngolwazi lami ukuthi ngibuye nalo ngoba sengilitholile ngilibuyisele ekhaya because igcina ngosuku ukufunda kwami angiyifundeli mina ngifundela ikhaya lakithi nomphakathi wakithi. Nice one. Nkosi yami sibonge. Amen. Ghost is also one of the people abasadinga more on practical as spoken ukuthi on learning the scales and so forth the keyboard kahle kahle umuntu kahle kahle wafika lezo ufuna production but now mina ngibuyisele emuva ukwazi ukufuna production ungazange wafunda ukudlala keyboard kodwa kuthiwa i-key tech simple nje key tech ukwazi ukubamba u251 1 2 3 4 5 6 7 ukwazi ukusihlanganisela ingoma yakho in melodies. Next person please.